begging all the majesties, please, that we just keep it to a tight-knit group, and we're going to go for a tour around. We are not hatching any eggs. Grass, then those are the roan antelope. Roan antelope is the second. See if they can survive. Ishethi nje beyingane yembubene yengonya ulwandle umnyama uyesabeka wena waphakathi unophuma embo banza semahlatsi kulusile khona la endlovu wena ungangezindaba ethe wena ungangezindaba thulele nyathi bayethe yona phakathi Ndlovukazi inkosi yaseBuganda ayethe wena phakathi Nkosi Ndlovukazi phakathi makakhameli bakaphile imizimba nezindaba bawesiziba nenhlabathi nayithethes lapha sinekasnelwandle bekeyanu wena waphakathi bona abadla
ngamadoda namaphoyisa langenako nyalo. Angajawuli jayisho lezinga lombalo ngange ngangembulo yasenkonyama wena waphakathi Ntokazi inkosi
Ngqongqoshe enaphakathi. Uye majaha nonke ingahla sibhaca sikumani majaha kuthi ngathi selivule inkosi sikhona kuyo majaha. Ibuse mazulwini shwele babili angakuthathanga kamfoka shwele mazulwini shwele babili Sesibonile nasemasiko ethu lamahle kangaka. Yithi ingwenyama yanibonga nebekunene nene njalo nangemuso kukhombisa lunyawo lolukhulu kangaka. Yithi ingwenyama sayinibeke iniphekele nanisuka nje lapha niyawuthola lokuyethu nje. Ngako ke sesitawukhutha lwandle bekunene. Ayetha lapha ngangolwandle.
ushito silokwathi sithele lapha kule bholi lenkulu moya. In this box, I normally give such gifts to special people like you and only royals. And only royals. So I'm handing over our culture wear to you, that you can once in a while wear to remember Soga Kingdom, and as well have it as a souvenir in your museum. Thank you. So this is very good. Then secondly, I'm handing over our most important cultural symbol in terms of authority, which is given in order to strengthen our friendship, our relationship, and to wish you good luck, since you're reigning over good people and having a good reign. So it is a Hey, thank you. Thank you. Then he's going to hand over. In our culture, the Wasoga, this symbolizes like a small store in the house where our mother keeps things to use like sugar, coffee, and other things. It is here in a space. The mothers of the home normally have containers where they serve their husbands. So as Owachabazinga wa Busoga Kingdom, they really liked them. So we also have some for them. And it is very good for men. Your Majesty, I would request His Majesty to test and others so that we can present. yes, yes. You still expand space. You can serve everyone. Yes. You enjoy. Remember your visit, to remember the good friendship, the good cooperation between our two kingdoms. Let us together take it from strength to strength and a very strong partnership between us. So I will be sending those gifts to yourself, and you will receive them before departure. Ninzo wekitiibwa Idaya babiri nga tuli eno mu Kingdom y'Eswatini, tuli ba mukisa nti twayeteibwa era tumaze okubona omukulu Kyabazinga waagano nkani Muswati owokusatu. Ebintu bingi ino byetubwine eno by'obuwangwa babitwala nga kikulu, batuwaire ekiwulo ky'amaani mu lubiri era tuli basanhufu ino. Era tubaire n'ebyokwega bingi ino wano, tubaire n'ebyokwega bingi. Abantu beno obuwangwa babutwala nga kyamaani ino nga kikulu. Batukoleire ebivuga, batukolera amakina, engeri gye bazimbamu embiri daibwe, ebintu byonna byonna engeri gye babikolamu bakaali kwera ennono yene yaife eyeira ng'abairugavu. Kale wetuba nti tuli wano nise bantu Kyabazinga nga ili okukola eno omukwano era
okuba nti tugemagana n'okugumya okukolagana hagati w'Obwakyabazinga bwa Busoga n'Obwakabaka hagati w'Obwakyabazinga bwa Busoga n'Obwakyabazinga bwa Eswatini okuba nti tusobola okugemagana mu bintu nga ebyobuwangwa ebyobulambuzi n'ebyokubona tukola tutya okunyweza obuwangwa n'ennono nga tuli kubegerako ate nga bona era bali twegerako mu Busoga bintu bingi n'ebyobulambuzi biri eno era nga ewaife bebiri ebindi aye banaife bano ekisinga bukulu kya byabuwangwa amaka gaibwe agaira bakagakuuma ebintu byaibwe n'ebisa empisa na buli kimu kyona kyona kale tuli basanfu batuwaire ekiwulo batwaniriza era bagumya n'okukoba nti tujja kukolagana walala nebazaise bantu Kyabazinga wa Busoga amazina gange nize wekitiibwa Osman Ahmed Nur Alhaj Deputy Katukiro wa Busoga ndikwenda kutwala omukisa guno okulamusa Abasoga bonna yemuli abaire bali tubona ku mitimbagano nabaire bali tuwuliriza ku mikutu egy'enjawulo ndikwenda kutuusa okulamusa okw'enjawulo okuva eri Baba Isaife Kyabazinga wa Busoga William Gabulana Diope owokuna nsinziire hano mu kibuga Mbabane mu nsi ya Swaziland gye basinga okweta Eswatini tuva mu lubiri olwa Lidindini mu kibuga kya Lobamba nano muli amaka aga King Muswati owokusatu nenda kobera Abasoga nti Kyabazinga mulamu era tubaire n'enteesaganya ennungi ne Kabaka owa Eswatini King Muswati owokusatu mu bimu bye twogeiremu n'okusayininga MOU gye tujja osayininga enkyo nga cooperation eyo ejaba mu ebigemagana ebyobulimi ebyobulamu ebyendegeresa n'ebyobulambuzi ndikwenda kakasa Abasoga bonna nti enkolagana eno Baba gyatandise eddagano l'Obusoga era tuduuba era tusaba Kibumba atugemereku kibenga nti enkolagana eno egasa eyamba Obusoga gye tubaire wabairewo amakina ag'obuwangwa ensi eno yemubona eya Swatini eri very grounded mu bintu bya buwangwa era batu entertaininze ne cultural dances edibaire ennungi eno abatuwuliriza nze Mafumo Richard minisita w'obuwangwa ebyera n'ensonga z'ebika mu Bwakyabazinga bwa Busoga ate era isaba kungaanya ebika bya Busoga kidda kuidukirwa nti Isaife Kyabazinga yasabibwa aide akyaleku Eswati era nga okukyala kuno kwamuweebwa King Nkani Kyabazinga oweno Muswati aye ng'Obwakyabazinga okukyala kuno tulina bingi byetubwine aye nga ekisinga obukulu tujja twalingira obuwangwa bwere n'obweno twagemaganya twabona biki byetugemaganya nabyo ebyawukana biba bitya aye nga kyetusinga okutoolamu nkolagana ennungi nga tutambulira ku buwangwa bwaife obuwangwa libalina empisa nangeri ki gyetutambuliramu aye mu lubiri era yetubaire tulina ebintu bingi nno byetubwine ate era byetwongera okuzuula nga tubigaita ku buwangwa obwaife ebimu ku bintu byetusoboire okuboneka nti tulekera King Muswati owokusatu naye ebintu byene ebyongera okugaita omukwano ogwo obumu ng'obuwangwa butulagira gamba nga Baba Isaife Kyabazinga
amutoneire ekanzu ekyambalo ekyobuwangwa ekiraga enambala yaffe ng'Abasoga mu buwangwa. Amutonera ebintu omubaire ensuwa enkole miti ng'eyotoneirwa ine bantu ba Busoga era ng'ereebwayo lwa Queen Mother Eswati. Eyo n'akalombolombo akalaga nti ebyokulya tulina tubitereka memale twamala byajja okuboneka nti biriibwa. Mu bufunze buli kintu kyankyana kye tumulekeire kibaire ne amakulu gaakyo. Mubairemu entebe eraga nti omukwano omutuufu oli buli lwasalawo n'akaati kuti oli mukwano gwange, buli lwakuwa entebe kabona n'akalaga nti akwaniriza ino mu maka omukwano omusibye gubba, era buli lwaida alaga nti asiima obeewo n'obwa obutyami bw'aba akuwaire. Ebisingawo mu byo byongeire kunyweza buwangwa bwaife kubanga bilimu ebintu bingi omuli enambala eneeyisa endogera n'ebindi n'ebintu byo byetukozesa naddala ebyo byetwakozesanga okuvuira byetulina osigala tetukuuma olw'obulungi bw'obuwangwa bwaife. Nayanziza ssebo ninza Ivan Kirya nebaza Kibumba nti twatambwire twatuuka mu kigetezo kino batulabirire bukalamu era abantu abalina ebyobuwangwa byaibwe balina ebyobukombe tuwaine ebintu byebakozesa balina amataka ebyobugaiga ate baba n'ebyobulambuzi baba ni housing projects nti ebintu ebyo ebyaibwe babiteekateeka babitoola mu ebyobukombe ebyobugaiga ebikalamu byebakozesa okuyamba abantu ab'omu kitegezo kino. So tudubanga obwakyabazinga nti twena tubwaine twayega tudda kubanga tusobola okutaako ebindi mu nkola nga baba atukulembera.